Salibonani bathandekayo endaweni ezijiyeneyo lapha elingizwa khona. Thanda ukulibingelela kuntshumayelo yethu namhlanje ngegama lenkosi yethu Jesu. Isihloko sentshumayelo yethu sithi sona amaqiniso abalulekileyo ngonkulunkulu indodana. Amaqiniso aqhakathekileyo ngonkulunkulu indodana. Ivesi yethu esiza kuyifunda eyakuyandulela intshumayelo yethu uJohane 1 ivesi ngelika 1 usiya ku4. Asibaleni sonke. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayelonkulunkulu njalo ulizwi wayengunkulunkulu. Wayelonkulunkulu ekuqaleni. Izinto zonke zenziwa ngaye. Ngaphandle kwakhe kube akukho okwenziwayo. Ivesi ngelika 4. Kuye kwakukhona ukuphila. Lokhu kuphila kwaba yikukhanya kwabantu. Asikhothamseni amakhanda sibe lomthandazo. Babothandekayo siyabonga ithuba elihle lokubana sethekelele ilizwi lakho. Khulekela ukubana ngani umoya oyingcwele ngezigaba zethu zokuphila ezijiyeneyo la ngamandla engqondo yethu yokubamba amaqiniso lemfihlakalo yelizwi lakho. Angani ungasibusisa ngamunye ngamunye kuthe kupheleni kwezinto zonke kube kuhle kithi ukuthi amagama ethu siwafice ebhaliwe ebhukwini lakho lokuphila. Sikhuleka sithembele kuJesu asifelayo. Amen. Amaqiniso aqhakathekileyo ngoJesu. Amaqiniso la sihlobo esithandekayo ngithanda ukukutsho ukubana ngamaqiniso athinta impilo, athinta inhliziyo, ukuthi umuntu ebe lokwazi ngoJesu. Ukwamukela amaqiniso la ngendodana kaNkulunkulu, uNkulunkulu uJesu, kunika ithemba nxa sihamba sisaphila kulona leli lizwe ngaphansi komhlaba. Kunika isiqiniselo sempilo engapheliyo. Ukwazi ukubana uJesu ngubani kunika isiqiniselo sempilo engapheliyo. Uyazi ukuthi embalini yelizwi likaNkulunkulu kuzilobo ezingcwele iBhayibheli nxa ulifunda usukela kuGenesis uze uyefika kuSambulo siyafica ukuthi uJesu uphiwa amabizo achiyeneyo amanengi nengi, ama divine titles, amagama ingcwele kaJesu atshengisa ngitsho le office zakhe ezichiyeneyo asebenza phakathi kwazo njengonkulunkulu. Nxa singakhangela lapha ezinye zamagama kaJesu aphiwayo, ungakhangela uIsaiah isahluko ngo9 ivesi ngelika 6 ithi uJesu yinkosana yokuthula. Kulabo abalambele ukuthula, labafisa ukuthula, ngoba umhlaba esiphila kiwo uyakudinga kangaka ukuthula. Kodwa ukuthula iBhayibheli likuveza sobala ukubana uJesu nguye inkosana yokuthula. Yikho wakhuluma ngakho uJesu kuJohane 14 ivesi ngelika 27. Wathi lokhu kuthula mina engilinika khona akukho ngalinika khona. Umhlaba futhi ungekulinike khona. Futhi umhlaba ungekulemuke, ungekulithathele lokhu kuthula engilipha khona. Omnye ubaba okuthiwa nguJonzi ukhuluma indaba yakhe kwelinye ilanga. Uthe ingendi le babehamba kolunye ulwandle ngesikepe. Kuthiwe kuhambeni kwabo lapha kwase kuvuka isiphepho esikhulu. Isiphepho lesithe sesivukile bonke abantu abasesikepeni baqalisa ukukhathazeka kakhulu. Abanye base bekhala ngoba isikepe sasithathwa siyele ngumoya, sithathe siyele ngumoya. Abakhulu labancane bakhathazeka kakhulu ezimpilweni zabo. Ukuba namhlanje lusuku lwethu lokugcina lokuphila.
laba bengazake bethandaze baqalisa ukuthandaza imithandazo yabo yokugcina sebesesaba. Uthi nxa ebhala kuthiwa abantu bathi mehlo suka phakathi kwesikepe babona kuloku lijaha nje okuncane okuhlezi kuphakathi kokuthula okukhulu, calmly, peacefully, ezihlalele umfana ekhanya ngani lokho kwenzakalayo isiphepho lesabanye abakhala ngaso yena vele kalandaba laso. Kuthiwa basebembuza ukuthi kanti awubonini ukuthi lapha siyafa la, kunzima la, kanti wena wakhanya uthulisekile. Kuthiwa umfana waphendula wathi lingakhathazeki, ukapteni obambe lesi sikepe umtshayeli ngubaba uqobo, nguye ubaba ongizalayo, yikho ngingakhathazekanga. Bathandekayo, uJesu yinkosana yokuthula. Phakathi kweziphepho eziningi zakulona leli lizwe akudingi ukubana ukhathazeke nxa uJesu eseduzane kwakho, ngoba uJesu yinkosana yokuthula. Elinye igama likaJesu Johane 1:29 uthi liwundlu likaThixo elisusa izono zezwe. umaHebheru 12:1 usiya ku3 uthi uJesu nguye umsunguli lomphelelisi wokukholwa kwethu. Ngaphezulu kwakho konke nguye umsunguli wembali, imbali iminje ngenxa yakhe uJesu. Nguye olawula izenzakalo zomhlaba, isikhathi sisezandleni zakhe. uSambulo 19 uthi uJesu yinkosi yamakhosi lombusi wababusi. Asikhangeleni lapha amaqiniso amane aqhakathekileyo abalulekileyo ngoJesu. Iqiniso lakuqala lithi uJesu ungunkulunkulu ngeqiniso. He is truly God. uJohane 1:1 siya ku3 esiyifundileyo ukubana uJesu ungunkulunkulu. iBhayibhili liyasinika ubuqotho balokhu, liyasinika ubufakazi. uMathewu 28:20 uthi uJesu nxa ekhuluma uthi bheka nginani kuze kube sekupheleni kwesikhathi. Kutsho ukubana uJesu ulathi izindawo zonke ngoba engunkulunkulu. Ngunkulunkulu ongasilahliyo, ngunkulunkulu ongasideliyo, ngunkulunkulu ongadela abantu bakhe. Siyakhumbula embalini yelizwi ukubana ngitsho loJosefa eseGibhite uNkulunkulu kazange amdele, waba laye. uNowa ephila phakathi kwabantu ababengamazi uThixo, uNkulunkulu kazange amchiye, wayelaye. Abafana abathathu eBhabhiloni, uShadrach loMeshach loAbednego, wabonakala emlilweni. Kungayisikho ukubana wayengekho, kodwa umlilo waveza ubukhona bakhe. So uhlala elathi izikhathi zonke, ungunkulunkulu okhona izikhathi zonke. umaHebheru 13:8 uthi ungunkulunkulu ofananayo izolo, namuhla lakusasa. Ungunkulunkulu omi ingunaphakade. Amabala esikhiwa abasebenzisayo lapha bathi he is self-existent. Kafanani lathi, ngoba thina ukubana siphile siyadinga umoya wokuphefumula. Ukubana siphile thina njengabantu kumele sinathe amanzi, kumele sidle. uJesu kanjalo, ngoba ungunkulunkulu, kuye kulempilo. Ivesi ngelika4 khona phana kuJohane 1 uthi kuye kwakulokuphila, ukuphila kwaba yikukhanya kwabantu. Ulempilo lwana olobayo ubala amagama amangalisayo. Uthi kuye uJesu there is life original, unborrowed, underived. Ulempilo engebolekwanga, ungumthombo wokuphila. Yikho uIsaiah esithi he is the everlasting father. Ungubaba wangunaphakade lengunaphakade. Njengonkulunkulu uJesu ungumdali. Njengonkulunkulu uJesu lamandla okuvusa abafileyo. Wakudemonstrate lokho, wakuveza nxa umngane wakhe uLazaro wayesefile. Wamemeza wathi Lazaro phuma emangcwabeni. Ekupheleni kwesikhathi uJohane 5:28-29 uJesu yamemeza uthi lingamangali ngalokho, ngoba ihora liyeza ekupheleni kwembali yakona lo umhlaba ilizwe lavusa uLazaro
liyakuvusa abalele emathuneni. Uthi lingamangali ngalokho ngoba ihora liyeza lapho abalele emalibeni beyakulizwa izwi lakhe. Abenze okulungileyo bavukele ukuphila okungunaphakade, abenze okungalungi bavukele ukuyangisa okungunaphakade. UJesu njengonkulunkulu uyathethelela izono. Siyayikhumbula indaba kaMama Lwana abeza befuna ukumkhanda ngamatshe kuJohane 8. Bedinga ukumkhanda ngamatshe ukubana ubanjwe esona. UJesu waqalisa ukubhala phansi, obhalayo uthi wabhala izono zabo. Amalungu ebandla befuna ukumkhanda ngamatshe ukubana ubanjwe ephinga. UJesu wabhala izono zabo bonke bahamba. UJesu nxa esekhuluma lo mama uyambuza ukubana kathi bangapha abakulahlayo. Umama uthi kabasekho Nkosi. UJesu uthi lami kangikulahli, hamba ungabusona. UJesu njengonkulunkulu ulamandla okuthethelela izono. Akukhathalekile singaba yisiphi isono sakho. Kwesinye isikhathi ungabona ngani siwone kakhulu ukubana esakho isono asinakuthethelelwa. Ungabona usungaselathemba, kodwa ngifuna ukukutshela ukubana uJesu ungunkulunkulu othethelela izono. Akukhathalekile zingaba zimbi kangakanani. uIsaiah 1:18 uthi woza sithethe indaba sindawonye, loba izono sezibomvu zithe debu ziyakuhlanjululwa zibe mhlophe njengeqhwa. uJesu bathandekayo kutsho ukubana njengonkulunkulu uyalingana lo nkulunkulu Baba. Ungafunda kuPhilippians 2 ivesi ngelika 5 usiya evesini ngelika 11 kuthiwa akakuthathanga njengokuphangwa, njengerobhari, njengokuthathelwa ukubana ehla zokuba ngumuntu, kodwa wavuma ukuthabatha isimo somuntu, yena evele elingana lo nkulunkulu. Njengonkulunkulu uJesu fanele ukukhonzwa. Njengonkulunkulu izinglosi zasezulwini ziyamkhonza, kukanti lathi phansi kwelanga kuyadingakala ukubana simkhonze uJesu sithi lifanele iwundlu. Iqiniso lesibili yikubana uJesu waphenduka waba ngumuntu. uJohane 1 ivesi ngelika 14 uthi yena ulizwi waba yinyama. Waphenduka uJesu waba ngumuntu. uGalatians 4 kwabaseGalatia 4 ivesi ngelika 4 kuthiwa wazalwa ngowesifazana, wazalwa njengathi. Umpostoli Paul nxa ezama ukuyichasisa lindaba ku1 Timothy 3 ivesi ngelika 16 uthi yimfihlakalo yobuthixo ukuthi uNkulunkulu wehla wazozalwa njengomuntu. Ungafunda kwabaseKorinte bokuqala 15 ivesi 45 siya ku47 uthi uJesu yenalo nguAdamu wesibili, kodwa yena owanqoba isono nguAdamu wesibili. umaHebheru 4 ivesi 15 owalingwa kuzo zonke izigaba zempilo, kodwa watholakala engalaso isono. Ngaleso sizathu uJesu bathandekayo nguye isibonelo sethu. Kasilaso esinye isibonelo, asilayo enye imodeli esingayilandela ngaphandle kwesibonelo esinguJesu. Yikho esibiza kuMathewu 11 ivesi ngelika 28 uthi wozani kimi lina lonke likhatheleyo, wozani kimi uNkulunkulu waba ngumuntu, wozani kimi elikhatheleyo lelisindwayo, mina ngizakuliphumuza. Iqiniso lesithathu eliqhakathekileyo ngoJesu yikubana uJesu wabhadala intengo yesono, walungisa uhlupho lwesono. u1 John 2 ivesi ngelika 2 uthi yena ungumhlatshelo wezono zethu. u1 Peter 1 ivesi ngelika 18 lo 19 uthi lina kalihlengwanga ekuhambeni kwenu okwakukhohlakele elakwamukela kubokhokho benu ngezinto ezibunayo, ngezinto ezedlulayo, isiliva legolide, kodwa lahlengwa ngegazi likaJesu. uJesu njengonkulunkulu wehla waba ngumuntu, wazobhadala intengo yesono ukwenzela ukubana thina sibe ngabantu abakhululekileyo. uRoma 6 ivesi ngelika 23 uthi inkokhelo yokona iyikufa. Ukulunga kukaThixo
kwakudinga ukubana kube lo mphefumulo ofayo ukwenzela ukubana kubhadalwe. uJesu wathwala lelo cala, wabhadala leyo ntengo. Ngifuna ukukutshela namhlanje ukubana kakukho okungalungisa uhlupho lwesono ngaphandle komhlatshelo kaJesu. Imfundo ingenza abantu ngaphandle kwangani sebengabantu abalungileyo, kodwa kayilungisi uhlupho lwesono. Impucuko layo futhi kayilamandla yokulungisa uhlupho lwesono. Ukusebenza komuntu human effort kayilamandla layo yokulungisa uhlupho lwesono. Akukho bathandekayo, ngitsho lamandla, ngitsho lenotho, kakukho kungalungisa iproblem yesono. Kulomhlabelele ngimthandayo othi yena usizi kaluhlawuli elami icala, Nkosi nguwe inhlawulo okufunakalayo ukubana ngizinikele ngakuwe kuphela. Bathandekayo, omunye obhalayo uthi yena nxa ebhala uthi usuku ngosuku kulokulwisana okuthize ezimpilweni zethu. Daily there is a bargain for our souls. Kulokulwisana, kule tug of war. Usathane yami impilo uyayifuna, lo Jesu laye uyayifuna. Bese sithi yena impilo yakho uzakuyinikela kubani na? Impilo yakho uzayinika ubani na? Akube kuhle ukubana singathi hatshi kuJesu, ngoba nguye wabhadala intengo yesono. Sithi yebo kuJesu, simvume nxa sisaphila, ngoba walungisa iproblem yesono, waletha indlela yokuphunyuka esonweni ngokusifela esiphambanweni, ngokubhadala intengo yesono. Na ngikhangela ke lapha iqiniso lokucina ngoJesu eliqhakathekileyo. Iqiniso lokucina ngoJesu eliqhakathekileyo ngelithi lona uJesu bathandekayo uyeza futhi. uJesu uyeza ngokwesibili. Uyeza ezothatha abangabakhe. iBhayibhili lisobala ukubana ukuza kukaJesu yiso isiqongo sembali. Yiyo imountain top, isiqongo sokuphila komhlaba. Imbali yonke iyagiqika, igiqika isiya esiqongweni. Isiqongo sakhona yikuza kwenkosi lomsindisi wethu uJesu. Liqiniso limangalisayo. Lesi sehlakalo siyakwenzakala. Ungafunda kuSambulo 1 ivesi ngelika 7 uthi bheka uyeza namafu, amehlo onke ayakumbona, ngitsho labamgwazayo bayakumbona, lezizwe zonke ziyakulila ngaye. Bathandekayo, leli liqiniso elimangalisayo, liqiniso elilethemba lokubana uJesu uyeza futhi uyeza masinyane. Leli yilo ithemba labokhokho. Okhokho embalini eyingcwele, kuzilobo ezingcwele, bafabela leli themba. Ungafunda umaHebheru 11 ivesi ngelika 10 ufunda ngokhokho uAbraham. Ukhokho uAbraham kuthiwa wafa edinga umuzi, edinga isigodlo, edinga idolobho. Umenzi lo makhi wayo kunguJehova impela. Okhokho bapha begagedlele kulona leli themba. Ngitsho laba prophet, abaprofeti abakhulu abafana labo Daniel, abafana lo Malaki, babela lona leli themba. Ungafunda uMalaki 4 ivesi ngelika 1 usiya evesini ngelika 3 uthi bheka luyeza usuku luvutha njengeziko. Uthi ngalolo suku abamkholwayo uJesu bayakusuka begijima njengamathole, bethokoza
ukubona inkosi lomsindisi wabo. Abaprofeti bathandekayo bafa belaleli themba, ithemba lokubana uJesu yeza uyakubuya. Ngitsho labapostoli, abapostoli abachiyeneyo bafa labo belele begagadlele leli themba lokuza kukaJesu kwesibili. Umpostoli Paul kwabaseThesalonika bokuqala ngo-4 ivesi ngelika 16 uthi ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ivela ezulwini ngomdumo omkhulu, ngokukhala kwethilongo langokumemeza kwephimbo lengilosi enkulu. Abafileyo kuKristu ngalolo suku iBhayibheli lithi bayakuvuka kuqala. Kuthi thina esiseleyo siphila kuthiwa siyakuguqulwa, sihlangabeze inkosi emafini, kanjalo siyakuba lenkosi. Akulathemba elifanana laleli, lithemba elimangalisayo ukubana ilast word, ilizwi lokucina liyakukhulunywa nguJesu. I-conclusion, isiphetho se-history sembali yakulala leli lizwe siyakukhulunywa nguJesu. Ngafunda kuSambulo ngo-16 ivesi ngelika 17 uthi ngalolo suku uyakumemeza ukubana kuphelile okwakulona leli lizwe mhla esiza uJesu ukuzokwamukela abangabakhe embusweni. Isithembiso sakhe bathandekayo ngasikuwela phansi. uSambulo ngo-22 ivesi ngelika 12 lo Sambulo ngo-22 ivesi ngelika 14 uthi bheka ngiyeza masinyane, ngiza lomvuzo ukupha yilo lalowo njengokomsebenzi wakhe. Nanti ithemba elimangalisayo, ithemba lezimuli, izimuli eziphila ezinsukwini zokucina, eziphila phakathi kwezinhlupho lezangikhathaze zomhlaba. Ithemba lezimuli yikuza kukaJesu, ithemba lebandla yikuza kukaJesu. Ukuza kukaJesu kuyakuphendula umthandazo wabangcwele, umbuso wakho mawuze. Ukuza kukaJesu bathandekayo kulithemba elimangalisayo, lethemba elithokozisayo. Uthi uJesu namhlanje kuJohn ngo-6 verse ngelika 37, ozayo kimi angiye kumlahlela phandle. Ungafunda uSambulo ngo-3 verse ngelika 20 uthi bheka ngimi ngasemnyango nginqonqotha, uma ekhona olizwayo izwi lami avule, ngiyakungena ngidle laye adle lami. uJesu namhlanje sihlobo esithandekayo ufuna ukuba sempilweni yakho, ufuna ukuphila lawe, ufuna ukukunika ithemba, ufuna ukuthulisa iziphepho, ufuna ukukutshela ukubana kulahleka lo Jesu, futhi ekucineni ngakho konke ngakho yalahlwa ngempambaniso.